Good evening everybody. Hi, I'm Gina Yumnam. Welcome to the Film News Update. Program asi film ga mari lainaba thodo wathok amadi Manipuri film gi hauzik oiriba train na chingbada yumpham oiraga semjaba film khaktagi oiba news program ni loinana program asibu mapung phana ngasi phauba yengbirakpagi damak miyambu hana thagachai. Film ama puthokpa haibasi araiba nate matam changi manpower changi wadana mai pakpasu yade. Film ama puthoknaba honabada film ni team aduna kadai phoba kanna honabage haibadu viewers singa kharadang khangminasi. So viewers, let's go to the shooting spot. No from the oh you go. No from the oh you go. Thauzal hariba film sida kumliba maruiba artist singdi Kaiku, Ram Soron, Universe, Christina, Penny, Joy, Happy Rajan, Ranjan, Ashok, Gaurdas, Anand Bhushan, Ranjit, Master Laisemba, Master Laingakpa amadi Thongamba asina singbani. Shooting to rusibu kamai to biya ke yam kana huju making yam kana so phana so ne Thauzal hariba film si credit line da cinematography amasung helicam da Ranbir, editor da Jim Kelly, lyricist singdi Bimol K Ice loinana Christina, makeup amasung costume da Pradeep, singer singdi Arvind Ramesh Naresh loinana Kajal amadi Divya, music director da Gopiko amasung Phipson Laisramni. Inata kolage nungsina ithanunda aigi thawaina hingli makhai leplabani lengdana nakhoigi dama igu unanabagi tazamtadi sodhana pinabi uri re please Angin anak soidan laki uri re ibani unanabagi tazamtadi कोई ये कृष्णा की सेकेंड प्रोडक्शन थौजाले फिल्म से नम मतमदा हाइदे कोऑपरेशन अदि मैम तोमिनर यामतिना नुंगाई हैजब तारे फिल्म से गसिना दि लोइजरे आइगी अहांबा फिल्म ने फिल्म से सो आइगी वाक्तोमिनर मैम दाराम चरण अदगी दा यूनिवर्स जामपुं काइकु होइना अदम अखंग हाइता तो मैम ताकपिरे दुगा इचे डायरेक्टर Christina jina so आइगी एक्सपीरियंस मैम जो फंगहले अदुना फिल्म से नुंगाई खन अमुक्षु खल्ली मुशी बाबू ना थैरम गदरा सिनै अमुक्षु खल्ली मुशी बाबू ना थैरम गदरा सिनै फिल्म से नम मतमदा आइंगोंदसु एक्सपीरियंस क्यामुक फंगे हादि मरमदि सेलोट के मतमदगी होना असी फावबा दुम लेप्तन जंक्शन लाइबा अखोगी चेनी कब से आयो तबो कब से तबो इमाई बात की मम्मी सिनु करा रो Imam Baba आज की मम्मी से लोग करा रहा हूँ। Hey! बचा निकालो! Baba! Baba!
मियोइबा अमना मियोइबा अमबु कैदौनुंगदा हंथना येंगलोइदबनी लोइनना फत्तबा थबक तौरोइदबनी करिगुंबा फत्तबा थबक तौरमलबदी मदुगी महै नोंगमदी सोइदना फंगनी हाइरी थौजाल हाइरिबा फिल्म असिना तांगलबा मणिपुरी फिल्म डायरेक्टर सिंगी मनुंगदा नुपी डायरेक्टर सिंगी मरक्तगी क्रिस्टिनाना फिल्म असिगी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग अमसुंग प्रोड्यूसर ओइदुना थौजाल हारिबा फिल्म असी मियामदा खुदोल तमली होचंदुना थंबिरो आइगी सिनवाल सिदै नफमदा नुंसी हाइदनबा फिल्म अमबु येंगबदा नुंगाइबा मियामना पामनबा सक्सेस ओइबा फिल्म अमा ओहेनबा हाइबसिदा चंगलिबा मचल असी यामना यामख्रे मचल मयामदुना मागी मागी थौदांग थवाय यावना पांगथोकपगा लोइनना अफबा फिल्म अमा ओहेनबदा मतेंग पांगलिबनी 2006 की दिसंबर की तांग तरा मरीदा अहानबा फिल्म न्यूज अपडेट के एपिसोड संदोक्चदुना ngasi phawba miyam gi seba tawduna lakchari amadi miyam nasu program asibu mapung phana sawgatpiduna lakli miyam gi tawbimal hanna thagachari ngasi gi nungairaba pungpham nok na miyam dagi kaina ba yathang nujage amathangi episode ta amuk unasi kawbiganu yengbiyu film news update tha khudingi ani shuba amasung mari suba sagol sen nimiki pungpham asimaktada film ga mari lainaba pause. So viewers, watch the film news update, more interesting film news in the next episode. For today, goodbye.